boyfriend inwa chief iri ya ipolaya kanti ke baloi ba entseng jwang. When she was about to be married, the boyfriend decided to commit a suicide, only to find out that it was witches behind that. So batho ba itsebe ntho eo. People do not know such things. Yes, speak. Ona le this pastor na tlile mana ebile nna ntse ke nana ke mophuthi wa ka kanti ke moruti ne ke sa tsebe ke qalile o tseba ka la boraro. There was this pastor that came here. O tswa operation ya lengwele. Uvela kwi operation yedolo. That clip, it was very powerful. That clip ibinamandla kakhulu. Ndade o operation ya lengwele. Lo tata uphuma ku operation yedolo. Utwistile lengwele. Utwiste idolo lakhe. Afanele relate operation. Kwafanele ukuthi ayokwenza operation. Ebekhona ngolesithathu. Mrapeletse. uDr November Mthandasi. Kimruti. Kumfundi. Balo ke ba re ke bana ba moyentse njalo ba ntsora. Because but in our batena stratum sai ke bona ba moloile abathakathi bathi ngabo bamthakathi operation but operation yeno iyenzo for nothing uhlinziwe ke kodwa ebengafanelekanga ukuthi ahlinzwe. Now, oh my God, now Hare radio. Kasiya radio tatumagete. Re be re utlwisa batho dintho tse pedi. Sifuna uvisa abantu into ezimbili. Gore lefatshe le gopo jwang. That this world is very cruel. Matlanta te modimo. That the power of God ayetsola ketso engwe le engwe. It's able to undo each and every works that the devil has done. Now, in our church, if you are listening to Motheo FM, most of pastors that are there in Motheo FM, but Tanda udlalisa testimonies. They are using testimonies. Now, into I bua kenna. Into xa ithethwa nguDr November. Haina matla o feta ha e bua ke monga yona. Ayinamandla kodwa xa ithethwa ngumnikazi wayo. When ke rapella Mamjalefa. When uDr November prays for radio. Aye kwi radio. Bekifika ke tshwetsa batho re ke rapelletse Mamjalefa na kula. Axelela abantu ukuthi uthandazela uMamjalefa begula. Ayinamandla. Ayinawo. But Mamjalefa hla abare but when Mam Jalifa goes to or call the radio telling or giving a testimony about what happened, her deliverance, therefore that thing has substantial power. Now, in this church, we only need people that can testify. Because truly there is something that God did. Every Sunday, every Sunday we witness the power of God. Every Sunday. When we testify, when we give a testimony, a person that gives a testimony, sometimes we don't testify because of we don't testify because there are things that are being done to us. But we testify because but we are testifying because we are the witnesses of these things that has happened. There is nothing wrong. There is nothing wrong. There is nothing wrong by calling the radio and stating that you are a witness, you have seen this and that about a particular person. For the second time of go. Let's it. Lana le ke la bopaki le ona jwang ke mametso na le batho ba pakile ba re batho ba paka ke batho ba neng ba ke batho ba sa hloleng ba tla kerekeng. That guy wa epilepsy and HIV positive ba le ba mo kentse AIDS o ntse sa tla kerekeng maru testify le today ke mo mametso wa paka le ke mang abutana tlile sonta le mo wa hae ana tlile le me wa hae yana na sabone okay ona le mshimane mo ngana sabone le o tlile mo na fufetse ha ba tla today tlogwanwe bona babsi bona motho ke guys
Do you know that this guy na full faith? Papa, what's about dumele? This guy na full faith. Ke mo rapelletse mo. O ka mama hao. Hata. Foufala. Ba hlalosetsa full faith a etsala. Ntate moruti ne ke le mosebetsing and then ne ke sebetsa ke so go botla order screening o botla order e tlamile ke etse ha ke tlamile ke etse be ke bona ke sa bone hantle o le computer ke screen se so o ke screen ha ke tlamile ke etse order be ke bona ke sa bone hantle plus ane be ke re motho ke sebetsang le a tle ka mona ka screening ne ke tla ka mona ke tlo kwala order because ha ke bone hantle o bore motho a sebetsang le nna itse a change site a tle ka site nyenana ne ke tle ka thoko ke tlo kwala order ya ba ntate moruti la boraro ka ke sa theoele ke founa ke babella for ke tlo gona ho theoela because ha ke bone hantle mahlo ka ha sharp be ke ya doctor e be re honna e be nkisa e be re ke ye Pelenomi ha ke fitla Pelenomi ba bang referela national ba bang referela university be ke admitiwa university from Friday up until the next Friday ke robetse university for 7 days ke sa bone di doctor di re ba shebile kelello ya ka ha ba bone bothata and then o botla di test tse reng nna ke HIV positive and ne ke sena yona HIV positive only to find out last weekend ntate mo rutang rapela ba lo ba re ka homme wa ka ba butswetse mahlo wa ka ba butswetse le HIV ke be positive and then ntate mo ruta o qeta ng rapella last week Sunday ntate mo ruta ke fitla ntlo ke la ka ja be ke tshwara ke hlo and then be ke robala ha ke tswa ka bo matene ntate mo ruti ka ke bona ntate mo ruti ke bona le go re ke ne ke bona ntate mo ruti ka ke tshaba lo robala ke sa batlo lo robala de ke tsena ka teng ke tsosa mme wa ka ke mmela ke re mama a go betsa ntse re ke re ka bona a re ntate modimo moholo ke re mama ha ke batlo lo robala because ke tshaba gore nka robala ke tloa ke sa bona ka mo fametsi wa opole ntate mo anoka ka wa kopanya le mobu wa altar ke be ke ra lo hlapa ka o and ke ne ke hopola lengolo la John chapter 9 la sefufu se ne se hlapiswa ka metsi anoka se sa sweka seretse ke yona wa bona baloi una thotse promotion ntate mo tlemele ne ke le supervisor and then be ke step down ha ke tsebe bobane mosebetsing abaya straight to boss manager ke mmela I kupela step down nna bo manager a sintho tsaka ke mo rapeletse ke yona wa bona ntate modimo mo thusitse ke mo rapeletse a ke re ke etswa mabana I mean ka sonta baloi ba manifesta mme wa hae ba bua re ba mentse ke ba re ba mo kentse itse ka mo jwetsa ka ra ona yona itse ke mo rapela baloi ba rona re mo kentse itse hore neta be miserable bana ba batla mo frustrate bona mo tla jwang ke yona ba itsamaela wa bona o bona hore ba tshabele o roba thank you Jesus Modimo bless what's ba ka re kerekeng in this church kerekena ne tshwantse le hlokomelele o se sa hlokomelele wena so hlokomelela le bana ba hao. You are supposed to take care of this church not for only you but even for your extended family. Ha di doctor di hlotse kaofela. When all doctors have been defeated, kereke ya Victorious ke fihla monthusa. The church of Victorious was able to aid him. This boy had qeta mo rapela bekeng e fitile. After I prayed for the young man, what could Dr. November come here. Banela balbarab in community of property of the family planning. Banikela ilusapho lonke. Lena wena. Obula no na le pay station kala ka sonta. What do you pull up is out? What do you pull? Wa upula go jetsa ka re ba kintse street ba sala ngwana na le khrofo ka mahlong o mo bone seleke ka sonta bona se fahlo sa se setle jwa le ena ke mo rapeletsa ba manifest ba le ba bua re ba mo kintse street ba bua le o mai ke ba nehetse ka boraro ba bontsha mantleng
Malona o nyetse re tla sheba Stefano mohlomong ke tla mo so uskolo mabona yena a tshwane la ditsimpila hao so aga bana motho a kwatile. Okay, talk one. No Blumanda le Morati. Nata ba tsa pula ka sa dikela jwale re na le masimo ruri. Bana maphuthe wa ka. Kana litlile ne ka la bravo. Ka la bravo tatomro. Ka la bravo. O no qetetse ne kereke. Last year aksabola ka. Ha sa la qetela kerekeng last year. Ontse o bula. Ke gola ka bo mmatsi. Ontse o bula ke nini? Andra Moruti. Alsa o bula. Or ne qetetse ne kerekeng. Na ka bola because na sa le ke tsetela yo ka gola 5 years ila ba feta le wa. Ha sa le qetela. Yenwa botsa mmai. Yenwa o ile a tshaya. Sheba jo. O ile a tshaya. Camera ya tšhelete ya ka lona kore camera immediately ke super le isa mono o ile a tšha ha qeta ho tšha a sebetsa o no founela ma le ka founela tate Moruti go founela a qeta ho tšha ha bohloko this lady da tšile o tšile le mmeleng a ke tšile maoto fela ona a itse a qeta ho rapa a qeta ho tšha kana o etsa etse ke ne ke chaisa so ke be ke re ke dira di chips mafura a bawo ha tsetwa ho futhumala pani bewa ke sa ithula ke tsebe ho etsa etseng I mean pani bewa e ben cheese maya mfonela immediately be ke etsa ntse o pola ntate Moruti o ile wa gana ke na le yena ka ntate Moruti wa ke tshele metsi mo lebekereng ke mo phase ka ona metsi ya aska bokolla ga mama ska ntse ka metsi ka go thoko tsela wa botsele ka mo tsela ka ona metsi a bill a ke a tsa mama ke metsi yao ha mara ka se bakanyana ntse Moruti ya ba he re founetse ne se ke founetse ambulance ke le ka founela re ke le ambulance wa tsho re founela ambulance ka founela le o sentse spele ku fumana ke fumana sentse disempile a lena a rapela mo rapela ntate Moruti ha re fihla sepatala ke sa hlola ho pelwa hole a re fihla sepatala di doctor ke ha ba re ne mano le go tshile ke motho re ke mafura ba ga se mafura nthi mafura ha tshitsitsina ne tsentse be ha ile mafura mollono ke ne dip ke ntwe ka hodimo fela ha o tla mo sheba o jwa mo se aska ba phamisa o tla phamisa mohlomong o tla phamisetsa nna agree ke nna doctor batho modimo so lona mara lona le ntsepi ya mpikirekeng ke enwa procedure ya ha ya o fola ha ya nka le nako e telele ba lo ke ba re ba le ba batla a lose mosebetsi bana ba mo tlodisa mosebetsi mohlana ke morapela last time mama yana qala o tla because ba ntse ba sa tle kerekeng ba lo ke ba re hlokisa mama ye tšhelete ra ska batla kerekeng wa o pula le re ke recording ba mo hlokisa tšhelete ra ska batla kerekeng number 2 ba mo kinya dikolotong ka ba rapella ke le ba modimo ka botla halona Moruti engwe ke batlang gore ke le bogeng tate modimo ka yone o kileng wa re thusa haholo ka yone ka 2022 ngwana ka ona na le 6 months ka nna le seizure ke njwa epileptic ana le into tse ka reng epilepsy okay so ha re itlharentse re ya dispatala di MECPP ba ntse ba sa re thusi ba re moetse fela ka ba slape metsi empa ha re tla ho wena ka go bolela gore re sebedise di product
long story short, the product tseo di re thusitse le dithapelo tse gale re di fumana kerekeng. So ke le bohantate modimo haholo ka we. Le no ha sa le epileptic ya ke ya ba ifedile. Ya ba ifedile below 4 years no. O fodile tu ntate mo le product e ke rekileng ka Sonta o seng ke ne ke a ke gona o kena e ke rekileng ka laboraro for moshimane a buti o hana ngotla ntate mo ruti ha ehle o e ka ona hlaile ntwe ka reng e ka re ntho letlalo la no e ka re letlalo la so ha tseta o futa for 3 days jalo ka ala yetso antsa a yebo a tloa matlalo ao marevelo manganga ho tla kereke o ntsa ntate mo rutile ka mahlong complexion wana ke mo tseba. God bless you. I love you, Jesus. Now, the reason why ke ne ke nka batho ba, the reason why ben tata abantu, there's something ye ke batlang re gokeleng ho yona ntate Pebane. Kunento endifuna sibuyele kuyo tata Pebane. Trust ntate Modimo. Ukumthemba uThixo. Trust in God. Ukumthemba undikhoyo. Tatu Mageta. Tatu Mageta. Ke batla re gokeleng tabeng ya trust ntate Modimo. Difuna sibuyele kule ndaba yokumthemba trust for bophelo ba hao. Umthembele impilo yakho. Trust for bophelo ba bana ba hao. Umthembele impilo yabantwana bakho. Trustele bokamoso ba hao. Umthembele for impumelelo yakho. Le ba bana ba hao. Nempumelelo yabantwana bakho. Ngicela uyiphinda. Trustele for bophelo ba hao. Umthembele impilo yakho. Aqedile mo trustele for bophelo ba bana ba hao. Umthembele impilo yabantwana bakho. Aqedile bo mo trustela bokamoso ba hao le ba bana ba hao. Umthembele impumelelo yakho neyabantwana bakho. I'm repeating it for the last time. That is my wish. Especially trust and eneneni ukumthemba uThixo. Meditated this morning. When I was meditating this morning, ke runa le batho ba sebeletsang badimo harina phapang. I was saying that us and people that are serving the ancestors, there is no difference. That went back to the ancestors. Bafanele ukuthi babathembe their ancestors. Even now baba phansi. No nabo thokozani. Ewe. Belipanya panya tsena kana go tseng kana ba le wena hona mo mameneme. Ke go ba repeat because it sense ke qetile. Ngicela uyiphinda. Malishwane. Le batho ba badimo nabantu abakholela kuisihlwele. Hore babadimo ba bona ba ba sebeletse ukuthi isihlwele zabo sibasebenzele ba tshwanela ho trust badimo ba bona bafanele ukuthi bathembe isihlwele. Number 2 eyesibili le batho ba trustang badimo nabantu abathemba isihlwele bana le ntshwa bobedi o re leng common ka yona banento eyesibini leyo sifanayo ngayo. Ke le jwetse keng mandinixelele into emela badimo hore ba ba yetse mohla badimo bana le chance ya ho yetsa tjha ka ba ba yetsa kukumela ixesha lokuthi isihlwele sibenzele kutlale lost. Two things tse re na le dintho tse common le batho ba dumela badimo. Zimbini izinto ezifanayo between thina nabantu abakholelwa kuIsrael. Batho ba dumelang badimo. Abantu bakholelwa kuIsrael. Ka se dumele badimo ngo sena tumelo. Ungeke ukholelwe kuIsrael meanwhile you do not have faith. Badimo ha ba sebeletse ntle le hore be le tumelo. Ene ya bona ikotsi ba ya badimo. Ya badimo o kgona nka jwala bo botsela fatshe bo re badimo ba nwa. Yes. Lona le so tshepe badimo lona ma. Le mbotse nna ke tswa teng. Yes. Ya re yeno ba ke tumelo e hodimo haholo ya badimo. Nka metsi ngwanaka.
mphe metsi hle ausi wa ka. Haye ho no qhalwa jwala ba sekhomfane bo ritetsweng ha bo monyela o botse badimo ba nwele o tla tumelwe ka lokalo. Ke kopa o ipheta two things zimbini izinto tseo re nang le dintho tse common le batho ba dumelang badimong. ezi common between thina nabantu abakholelwa kwizihlwele. One, eyokuqala ke tumelo. yinkolo. Le nkutlwa ha ke re badimo mona ke motho a dumelang badimong ana ke motho a dumelang dingakeng but ke batla le thusa ka sanse hore la o ka tloela pholoso wa gutlela back to badimong wa boyetsa bonkgono le bontatemolo but still bonkgono le bontatemolo ba na ntho tse di pedi tse ba di batlang le tsona. One, ke tumelo. Two, the first thing that they want is faith, and then you need to linger for le them. bona ba batla o emelwa. Whatever you batlang ho bona, whatever that you want from them, o batla ka tumelo. you seek it through O faith, batla ka patience. and you need to be patient for what you have required. I'm telling you, ke tswa badimong gale ke ba sebeletsa batho ba. And those two things bazalwane ke tsa runa bana ba modimo re di etsang. As the ones ke tsa runa le runa bana ba modimo re di hlokang. One, we need faith and patience. re hloka tumelo le mamello. Now, tumelo Faith le mamello di tliswa ke eng? and patience, what is it that When bringing we them? trust ntate modimo, Ukamkholwa it's uThixo. not an easy thing. Asintho ebubebe. Asintho ebubebe. It's not an easy thing Ho ba le tumelo. to have faith, Number two, to be patient. and number two, to have patience. Especially motho a sa trust ntate modimo. It's not something that is easy, especially to people that do not trust God. Let me help you quickly, and then we adjourn. Sarah Into eyenza ukuthi uSara abe a re ho Abrahama kena dikobong tsa Hagar athi ku-Abrahama ngena in the blankets of Hagar. ke hore Abrahama nana o na le patience Abraham was patient, but mosadi wa hae but the wife o na le impatience, was not patient. and that is why Kungoko Sarah a itseng Sarah said, Abraham Abraham, since re emela re modimo a re fe ngwana since we waited for God to give us a but child, modimo di a re fa ngwana but God is procrastinating to give us a now child, because o di a re fa ngwana because now he is ha re procrastinating. iketsetseng ha re kena dikobong tsa Hagar o etse ngwana ka yena. Go to Hagar and then be intimate with Now, her. I'm going to teach you something wena teng. Ndizokufundisa into Gore ethile, impatience bukotsi akakang. that ukungabi nengqondo yokumela And uThixo. that time modimo na itse Abraham ke tlo fa ngwana At that time, God said to Abraham, I'm going to give you a but child. Sarah But o Sarah hloka mamelo a hae was o bone impatient. hore tshepiso ya modimo e tla dia o etsagala Ubona that the promise of God is going to delay. and then ha qetile batla shortcut And then she went to look for a and shortcut. today And I'm le rona sorry. modimo Satana o re shapa ka ntho eo No, Satan is better alone. ke atla mono ke batla re qetele ntho ena. Yes, I want us to Sarah finish this. o influence Abraham hore a kene dikobong tsa Hagar because of ho hloka mamello. Sarah influenced Abraham to be intimate with Hagar because she was impatient. Ba ba le Ishmael And therefore Ishmael was an ha ba qeta offspring. ho etsa Ishmael After Ishmael, modimo ke a re God wa said, bona yona shortcut ena ya lona ha ya le sebeletsa ke ntse ke tlo le fa ntho e le hlokang. Ishmael ha ke mo nke e le ntho e neng ke le tshepise yona. I don't take Ishmael as this thing that I promised you. But even though it's like Ishmael- that, I'm going to keep my promise. Ishmael e Ishmael, ne le ngwana ya entsweng ka pressure. it was a child that was made or born because of prayer. Ka mantswe a mang In other words, things tse re ka ra di tlisang ho rona there are things that we can bring to se ourselves, tlhonolofatso not we blessing, tlisa bophelong ba o batho because of pressure. bringing it
into your life because of the pressure that you are having. Let me leave you. When the Israelites moved out from Egypt, chapter 32. when you study the book of Exodus chapter 32, Moses left them and went to the mountain to pray. When he was in the mountain praying, the Israelites, because of being in pain, they went to Aaron and they said to Aaron, we don't know what's going on with Moses. He is procrastinating to come to us. We are impatient now. Make us a God that will accompany us. A bull of gold. It was brought forth because of impatience. Say amen. That is why what is the cause of being impatient? When you begin to doubt God, and a pressure when a pressure gets to a human being, ongabazayo uThixo, imeyenza nonsense. Pressure ayifihla umuntu yadawuta mudimu. Pressure ayifihla umuntu yadawuta mudimu. I-pressure xa ifika kumntu that doubts God, but bohle ba backslide ba tloela ntate modimo. all people that backslide, Ba tloela ntate modimo. abamyekayo undikhoyo, Le ba tloelang dikereke tsa pholoso ba kgutlelang and dingakeng. evil people that are leaving charismatic churches and going to worship Why? the ancestors, Ke pressure. it's because of pressure. 2 Yes, Bill, ke o hloka mamelo. is being impatient. Ya o qetela e kotsi. And the last one that is dangerous Phenika. is to panic. Utlile ya boraro. Kwivile yesithathu ukutatazela. Uphenika. Utatazela. Phenika ke eng? Yintoni ukutatazela? Uphenika ke ntho e ka o hlobaetsang. It's something that can make Because you have hona le ntho sleepless ena e o nights. jang. Because there is this thing that is Hona le troubling ntho ena you. o worryang ka yona. There is this thing that gives you worry. Uphenika Utatazela o cause anxiety. causes anxiety. Anxiety And anxiety ko se dudisehi. is not to be settled. A o nwabanga. You are not settled. A o nwabanga. O kina o tla nang le letswalo. You see, when you have fear, Ha o be comfortable. you are not therefore comfortable. Ke mang ya nkutla mazaba. Ukhona ondivayo. A o nwabanga. You are not comfortable. Uphenika ha Utatazela, o fika bana ba ntate modimo. when it gets to a child of Ko God, entse ba singonwabi. it creates anxiety. Singonwabi. Job ha le thuthubulu. When he was in the rubbish heap, Mosadi wa hae umfazi wakhe o ne a sa tsebe seemo sa Job se hloka mamello. ebengazi ukuthi the condition of Job needs patience. Seemo sa Job The se situation of hlokela Job fela mamello. needed only patience. O tla mosadi a senang mamello. He was a woman that did not have Job wa patience. sa rwa ke mosadi ona wa sa rwa ke modimo yona wa homposho. Job, why don't you curse your God and then you die? Ke go ba iphita hle mazana. Ngicela uyiphinda saints. A le nkutlu mara. Anindiva. Motho ya phenikang. Somebody that panics. Mosadi ena a feel gore seemo sena se tlo change se. This wife of Job thought that this situation is not going to change. Boemo bona kore
We therefore need to surrender to the situation. But somebody that trusts God wahlala kuThixo ukufikelela isimo siguquka. Abraham uhleli kuThixo until the situation changed. Ukuthi uhlale kuThixo ungayizwa intoni? Yapi dintho tsohle tse ntate modimo a di etsang kerekeng ya Victorious. Zonke izinto that God does in the church of Victorious, you do not know the reason behind. John chapter 5 verse number 1. John chapter 5 verse 1. Silike hatine hantle ho tla bathe o sa nyolosa. Kamora matsatsi kamora tsena haeba le mokete wa bajuda mme Jesu a nyolohela Jerusalema. Verse number 2, mo Jerusalema haufi le khoro ya dinku ho ne ho ena le letshana le bitswang Bethsaida ka Sehebere le nang le mathule a mahlano. Verse number 3, tlasa ona ho ne ho paqame bakudi ba bangata ho ne paqame bakudi ba bangata difofu le diritsa le ba shweleng ditho ba lebeletse ho fuduwa ha letsa ka English. Verse 1. After this, Jesus went to Jerusalem for a religious festival. Near the sheep gate in Jerusalem, there was a pool with 5 porches. In Hebrew, it is called Bethesda. A large crowd of sick people were lying on the porches, the blind, the lame, and the paralyzed. Now, okay, Papa. There's something very interesting. But all people that were sick, they were next to the porch, expecting for the angel to come in the pool. I've learned something. When you study the scripture, that even this pool needed some people that have patience. Though it was performing miracles, but it needed people to be expectant of a miracle. Verse 4. Because sometimes not always. Not all. A miracle is there in the pool, but every day. It does not happen frequently, but it happens sometimes. Now, but these people now, they knew, these people that are sick, they knew that they are held. It needs us to get to the point. And it needs us to be patient. For us to be aided by this pool, we need patience. We need patience. Dr. November. Kana go tse ding gobane kana go tse ding lenyole la morena le ne le theohele le tsaneng leo le fudimetse mme ya kena mpele ka morao ho fuduwa ha metsi o ne a fodiswa bohlokong bofe kapa bofe bo a ka bang le bona tebo e ba lehle mona. Verse 4 omitted. Verse 4 mo by omitted. By omitted. Ominta kenjwa le tebo. Chapter 5 verse 4. It's a committee. Whatever. By committee. Kita tsiba ka e runtweni committee.
Bala komiti ya hle monna. Verse 5 here. Verse 5. A man was there who had been sick for 38 years. Jesus saw him lying there, and he knew that the man had been sick for such a long time. So he went to him. Verse number 5. Ibere monna emo butlepele. Ere ore mampomse. Nekira ha bala ya fatshe na ha yo verse ya. Okay, a re tlole. Ke go ba re baleng ka Sotho ere hobane ka nako tse ding lenyole la morana le ne le ile thewe le letsaneng le fudui metsi mme ya kenang pele ka morao fudu a metsi o ne a fodiswa bohlokong bofe kapa bofe bo aneng a ena le bona kapa jwang monna e mong. Okay, una le nteng chaza mo. There is something that entices me here. Borrow me a chair. I sense to be man that I get to talk about the no can. Ntebele. Teach on game. But when about Dula Bilal Saleo. People that will be seated next to the pool. Ntebe. Teach on game. Banabasa Shebele Mihlolo eyetsuang ke letsaleno for nothing. They were bebengajongeleli imihlolo enzekayo kulo manzi nje. But letsaleo. But that pool. So brother, Kimam brother, so kwan mashmanok. Kiana lethe. Enter the pool. This one is the pool. Male la pihla uswaka putlaka. Putlaka hle uswaka. This one is the pool. Motho a kena. Umntu uyangena in the pool. Bashibile. Bajongile. Watswa. Aphume. Ho kene yemo. Kungena omnye. Again. Angene. Bashibile. Bajongile. Watswa. Aphume. Now ke rata mentality nshebeng ke qeta. Dithanda ingqondo ya monna yena. Ya le ndoda. Ya shebile mona. Who is keeping watch of what is happening here? Monna yena. This man. Uta Bible ireng. Ire monna emong one a le teng ya kutsing dilemo tse 38 ha bona Jesu ire ha Jesu a mona a paqame mo a re tlwele mo. This man o kutsi 38 years ndate moshisha. Le ndoda igule for 38 years. Ntshebeng kaofela. Dijongeni nonke. Ntshebeng hle please. Dijongeni nonke. For 38 years. For iminyaka 38 adutsi mo ehleli apha a shebeletse batho ntse ba kena ejongelela abantu bangenayo in the pool. Le yena wa kula nayo uyagula but ushebeletse batho ba bang. But ujongele abanye abantu ba kena le tsembatswa bangena in the pool baphuma for 38 years. For iminyaka 38 why asangale kutheni angahambanga? Why asatele? Why didn't he give up? Why asa give up? Why asatela? Ho shebella ha ye letsalena. To look at this pool for him. Le ho bona matla a letsalena. And to witness the power of this pool. One. Yapi. Ho no phamisa tumelo ya hae ka letsalena. That elevated his faith through the pool. Ho no phamisa trust. Elevated his trust. You will understand why asangale. Ungavisisa why he did not lose interest. The reason why asangala. The reason why he did not give up is because this pool, though it did not do anything to him, but when he was looking, he saw the power of the
pool. He saw the power of the pool. And this pool, when it was helping people, it's building his faith. It creates patience in him. That is why he resided there for 38 years. I don't know if you said 38 years. 38 years. Somebody seated there without getting help, but residing next to the pool. But I think in my mind, though he wanted to give up, but there was something that was saying, how come you can give up? How can you give up? For something that you can see that is working, I'm close. You did not hear me, I'm going to leave you. I believe though there were people that wanted to do you are wasting your time. That is partially there. To go to that though this pool hasn't worked for me, but I'm a testimony. I've seen people that comes in and out. This pool is for people that trust. God doesn't transfer. God doesn't transfer. But this pool is for people that trust. God says so. You are given victorious faith ministry. That's our pool. I don't know if we are given Jesus in the streets. That's our pool. We're supposed to trust in it. I know. And the Bible says, an angel would descend in the pool. Now, this means this tent. Somebody can see it as a tent, but this tent, it's a pool. And in this tent, there is an angel that is busy shaking. The problem, we are not like this man that is keeping watch of what is happening in the pool for 38 years. In this point, mthandazele ifika apho engaboni wabona. Here is the mistake yalona babambalona mo. Hoso yalona kiyena some of you. A miracle. Why? Did not do anything in this zone. It did not elevate your faith. It did not elevate your trust. It did not do anything. But this man that seated there for miracles that were being done by this pool built faith and trusted and he had for iminyaka 30 because of it. Let me tell you, if he did not have trust in the pool, he was going to backslide. He was going to give but his child about the pool. He meant to put us for iminyaka 38. Now, go.
every miracle mohlolo o mollo o etswa ka hara kereke that happened in the that church. is why Kungoko ke, le a sa etswang le le teng even the one that is not done in your but how presence. fanwa ka testimony ya teng But when the testimony Ho with tshwane le- regard what ho tshwane happened, le batho ba bohlale if you are quick-witted people, ha ke re ke re fe bopaki let me give you a testimony. ke ratile modimo ke sa mmona ho nna Ndimthande uThixo ndingambonanga kini. jwale ke lepakela Now I'm giving a testimony to you. nna I, ha ke tla ba in love le ntate modimo when I began to be in love with God, ne ke sa mmona ho nna khange ndimbone kum. number 2 o Esbi, ne a sa etsa niks ho nna khange enze into kum. kereke ya ntate morutisi le nkile mo ke pholositsweng teng Icawe katata umfundisi uSilingile imphile jesu ke a leboha ka yona has given me Christ and ndiyayibonga I lo. thank God ka yona hore e mphe morena jesu e ngintroduce morena jesu Ndiyayibonga indaba yokuthi it introduced me to mara ke rata ntho Jesus. modimo a entseng ka ho nkopanya le the late PV But I love what God did by colliding me with the late ha ke PV. kopana le mofu PV Ndlebende When I met the late PV Ndlebende, Ndlebende uPV ke a Ndlebende mpontsha matla unbonisile ke amandla a lebitso la morena jesu that are there in the name of Christ. a mpontsha matla Wanbonisa a amandla, mpontsha bokgoni wanbonisa the ability. mpotse the late o ne etsang Dibuze the late, what will he o do? na demonstrate matla modimo He will demonstrate the a power of hlatsisa God. batho ka hara kereke Make people puke in the church. ntho ya ho hlatsa ha batho nna Into for people to puke in church. ka bona mo ke hlatisa batho You see here, I can make people puke. ha ke ne ke bona PV a hlatisa batho When I see PV making people to puke, ho nna ne se ntho fela ntho to me it was not just a mere thing, ebile ntho e buildang tumelo ya ka ho ntate modimo ka tsela e tshosang but that built my faith in God. number 2 ASP, o na rata hore a release moya wa thabo the spirit of joy he will therefore release the spirit of batho ba joy. wele fatshe ba manifest batho ba tsheya ba lla ba wela fatshe ba pitika dintho tseno ho nna e ne se dintho fela di ne di builda something ka ho nna gore ke trust ntate modimo All those things that happened in front of my eyes were actually building my faith to trust God. o na rapella batho Ebethandazela abantu ba sa tsebong ho tsamaya abangazi ke le teng uhamba. ke shebelletse Dikhona ke ne ke ndijongile. pholositswe I was saved. ba re ne ke sa tsebe matla a morena jesu a nang le ona I did not know the powers that Christ had until ke ba sebakeng seo a demonstrate-wang until I was in the environment where the powers of Jesus was shown. jwale ke kopa ke le qetelle Let me finish you go there. no demonstrate-wa mahlong matla a ntate modimo mo ke shebelletseng ke shebeletseng The powers of God or Jesus will be demonstrated in front of my eyes. for dilemo tseo ke ileng ka sebetsa ho tsona ke ileng ka sebeletsa PV ka tsona For the years that I served a PV, zange ke tlwaele ntho modimo a na e etsa ka PV I was not used to this thing that God has done. because hoja ne ke e tlwaetse Because if I was used to e it, ne ke a hlola e nshaka it was not going to shake me anymore. Ankos. number 2 SP. if ne ke e tlwaetse If I was used ne to ke ka galla ne ke a tlosa lenyora la ho galla modimo ena it was not going to quench the thirst of eating this of bona ntho e re shapang bana ba or ka hara serving this kereke God. ntho e re shapang ka hara kereke In just better your re Christian. tlwaetse mehlolo ka tsela e makatsang We are used to to an extent miracles ha e sa re tshosa to the fact that it does not frighten and ha e us sa tsosa lenyora and it doesn't give the gore ga ona thirst. motho ya gallang a re a tswa ke galla modimo ena We are no longer enticed with God because re tlwaetse ntho because we are used to and this se thing. kana motho a tlang kerekeng everyday o bona ntho no o e tlwaetse Umntu bayafika apha qho because khalile amandla kathixo and that is the thing e re shapang today just better yoke namhlanje. so aqhelile Re tlwaetse to an extent ha sa re tshosa to an extent Number that 2. it does not shock ha sa us. phamisa next where It doesn't elevate anything to us. wa bona today You see namhlanje o qeta o paka rona sa bone ho etsahetse ha ya le etsa le tlo e lebala fanda ka tlebe le lebetse gore ha ona motho a tlo buang ka yona ke repelletse mosadi ya neng a tswa manka ka molomo a tshwere ke cancer mona le batho ba yang radio ba di lebetse ntho tseo
motho a tswa manka ka I think I'm long a na tswa ka private ya hae la hopola ke mo rapeletse mosadi a tshwere ke cancer manka ka tswa ka private ya hae moruto o tswa ka morao ke mo rapeletse modimo mo thusa a paka radio ena tsamaile ha so tle kereke but I don't care hore ha tla but modimo na mo tlisitse o runa ba dutseng pela le tshalela. Thank you, Jesus. Re tla bona matla a le tshalela. Thank you, Jesus. Hanza ke mametse radio ke re ke batla go bua le mphomotseng le seleke. Tlatse mamele radio ndathi nifuna uthetha nomphomotseng no seleke. Le tsebe hore is either ke lona ba ka etsa ntho ntate modimo inyatsehe. Tsela le buang ka yona man radio ya Motheo FM. Ana mo yo modimo ke hore e re ba o recordele video nto show ya bona o qetile ba o romele yona ke mamela. Ho bua batho ba tlwaetse ntho ena ba isa hloleng ba shake ba le bala le hore ntate modimo yentseng ho ya batho ho the representative tsa Victorious Faith Ministry ke tse tlwaetse modimo wa Victorious ke tse di pedi. Samosha wa video tsa ka ke rana show ka di video ke rana show ka lentswe la ntate modimo. You will enjoy. Mama modimo re etse ntho tse tshosang mona motho na tlile mona mankaka a tswa ka private ya hae ke be ke mo rapela mona tshwere ke cancer mona ke be ke mo lokola modimo ba mo thusa re ile bes kaofela ha ona motho a buang ka o nona le motho a neng a santse a lo gaola maoto a mabedi a tsamaisa counseling pele nome ho lokisetswa hore mohla gaola maoto a santse a cancel ona le tsona mo dutseng teng ha sa tla kerekeng re di lebetse kaofela ntho tsena and tlo go jotse why re di lebala ka ra kerekeng. It is because Satan o batla hore re underestimate matla le tshalela. Ba tlo ile bala ntho ena modimo a yentseng ka wena ba tlo ile bala batho ba kerekeng le ba tlo yang radio ha ba sa hlola ba bua ka yona ba bua ka yona hangwe fela ba qetile ba sa hlola ba bua ka yona because ba ile bese. Here is a problem. Wabantu abafika bahlale nje ecaweni. Rapelwe sefofu pela bona a blind man. Rapelwe motho ana le mpa e kgolo a tsamaya a lo hlatsa ha mpa e botele a itlo ba tshosa. Ho demonstrate mohlolo pela runa a itlo re tshosa. Mothapakeng bopaki bo boholo a botse re etsa next tla bona bile a ntsa paka motho o bona motho a ditsisheng hona le motho a ntse a bua ka matla ntate modimo bua le motho a sa ebile a sa concentrate mbe peace a batla kerekeng a ba kena shopong ya makula a reka chepisi e thata ha motho ntla ime ka pela bua hore ntate modimo entse ha o mo PV ke the late ho demonstrate high ukubonakalisa ke modimo uthi pelaka in front of me o sebeleditse nna it worked for my good.
Demonstration eo the late Pivana yetsa mahlong aka ile ya nthusa ho trusta modimo ho dula ho yena ho ba le pelo e telele for ntate modimo, and that is why today ke dutse ntate modimo ke dutse ke dintho tse ke di boneng a di etsa until a batlo di etsa ho nna. Patient yaka for modimo e entswe ke dintho tse ke di boneng a di etsa mahlong aka. Mamello yaka mamelo ya ka ho ntate modimo e entswe fela ko bona modimo ke qadile ho ba le mamello mohlane qeta ho bona matla ntate modimo o PV a demonstrate matla ntate modimo ke mamella modimo until today. That is why I don't care Satan we tsanga bophelo ba ka. Satan a ka lwantsha a ka lwana Satan a tsamaya le mapona le baloi ba hae ba lo hatsala dithabeng ba bitsa le bitso la ka di hleli ku Jehova. Baloi ba ka etsa dintho tsohle ba ka fasa ba etsang ba ka bomadimabe ba fasa motho ba lwantsha motho ya seng a bone modimo ke mone nna ntate modimo ke mone everything yo Satana yetsang o yetsa late sense ke bone ntate modimo. David says ho Psalm ya 40 in Psalm 40, ababua mantswana a re nna ke le Dafita ke le ka lebella morena ka mamello ibile ke rata ka good news I waited patiently ke emetse modimo ka mamello ke eme but I did not wait nje but ke eme ka mamello. You will never be patient for ntate modimo unless you feel stages of trust ntate modimo. You will never be patient. You will never be patient until you feel stations of trust ntate modimo. You will never. Talk on Papa. Talk on Papa. Talk. Hey, Mama. It's a Papa. Hey, Mama. Come on, we're not ready cut. We're not doing something at yes. Come on, Mushmanok. I'll put some. I went a matter when I said so much. Who's a notable Agnes and Marwa Mushima? Tota said so much. Mama, Togan Mushmana get him rata. How about one about bit? Emily Makare, you would say piece of 500. You forgot my trust them. When one of them can promise to give you 500, which one will you trust? For the bike. What bike? What's a trust you? Kuthe nungamthembanga ke lo. Arikwele. Masiyeke. But let me tell you, even us, when I got trust singing. When he said that he can trust this one more than this one. Ask God trust him. Into emenza ukuthi angathembi lona. Kore ha ona dintho tsa di bonang tse godisa ngore motho ena a ka mo etsetsa dintho. When you look at this one with the eyes, that can make him believe that this person can give her 500. When you are a child of God, we are like that.
jalo. ba bang ba lona se le lebetse dintho tse ntate modimo a di entse to an extent ha o mo sheba modimo ha o sa bona anything a ka yetsa, and that is why some trusting. Simple and matlik. Family. You may be seated. Now, Manje, ke lo putse melaetsa wa ka wa gang. When you don't trust God, ha o sa mo tshepe modimo. one, Ya pele. nkile ka le ruta ntho e. Dinifundise le nto. Ka re ka bomadimabe Dathi ngelishwa modimo wa bua uThixo ka uyathetha lentswe ngelizwi before a yetsa. phambi kokuthi That is why ayenze. ntate modimo a promise before a yetsa something. That is why God promises first before he does Modimo o bua ka something. lentswe la hae. Uthetha Ke ngelizwi. be ke re ho lona mohlale ke le ruta ntho e. And I said to you the time Ka I re ba re ka bomadimabe teached you this, modimo je ha bua ka lentswe Satan o sebedisa maemo. Satan o bua ka maemo. Satan uses situations kuti. Kopa o ipheta hleng. Ntate modimo God o bua ka lentswe. speaks through his word. Everything about the way o bua ka lentswe. Everything that he wants to do, he uses the word. Example, how about John chapter 5? Come on, no, John chapter 5. Or Matthew chapter 14, verse 22, if I'm not mistaken. Jesus was walking on top of the waters. Agree? Bo Petrus ba re ho yena. Oh, Peter, bathi kuye. Ba re ke sethutsela ba tswile balla. They said that it's a ghost. Jesu Kriste a bua le bona. Uyesu wathetha nabo. A re se tshabeng ke nna. What? Do not be afraid, it's I. O entseng? O buile, bua le nna. O entseng? Uthethile ke A ngezwi. re se tshabeng. What? Do not be afraid, Ken. it's I. Petrus said, "Hai ba ko wena." Peter said, if it's you, Bua le nna. order me Le nna ke tle le ho wena ke tsamaya hodima metsi. so that I might come to you walking on water. Gore Petrus a kgone ho tsamaya hodima metsi. For Peter to walk on Ke water, polelo. it was the Ya word morena Jesu. that Jesus Jesu issued. a bua. Jesus spoke Mme Petrus a etsa. and Peter did. When Petrus a ntse a tsamaya hodima metsi, When Peter was walking on water, Satana mo sheba. Satan looked at him. A re yo, What is this one? lentswe lena This word leo Jesu a le buileng ho yena. that Jesus has Ha proclaimed le kuye. deep. It's not deep. Ba o ipheta. Can we repeat? Jesu, Satan a re, Petrus, Satan said, lentswe Peter, lena leo Jesu a le buileng ho yena. this words that Jesus spoke to you, Petrus ha le kenya deep pelong. it's not deeper in the heart of Satana a Peter. re tlo ke mo tshosa ka moya. Satan Ka sefe. said, let me use the storm A to tsosa terrify moya, a him. tsosa moya. Mme sefefo e tsa se tsoga. When the storm came, therefore, Petrus a wele. it was like Peter Satan o is sinking. sebedisa sefefo. Satan used the O storm. sebedisa boemo. He used the situation. Jesu yena o sebedisa lentswe Jesus used the word ho Petrus. to Peter. Now here's the problem bazalwane. Nansi inkinga. Now when o sena lentswe la ntate modimo. When you do not have the word of God, Yo ntho e Satana e etsang ho motho ya senang lentswe. into Satan ayenzayo kumntana ongenalo izwi. Yo ntho e Satana e etsang ho batho ba senang lentswe. Tlonkile jetse. Ba bang ba dudutse fela hobane la e rata kereke. Mara le sa le yo ka ra kereke. Satan o le trapa o bapala ka lona o le vurvaya ka sehloho because ha re sana lentswe le re kgonang ho hold ho lona. A sena lizwe. Sena lizwe. We do not have the word that we can hold Now, on to. The problem Inkinga. is when we expectile dintho. It's when you are expectant of things from God, But ha o qetile but then after, o bo sena lentswe. you do not have O the bo sa word, trusting that modimo. you don't trust Ha o God, qetile and then after, o bo panika. and then you panic. Thank you, Jesus. Kopa le sharela he ke le qoqela. Tsena ke tsaka ke di kenyeletsa temaneng.
ba ne tle kereke ha ke utlwa monate e sena nnate ma Bible ka hare santse ke kene nkile ka a ke qeta divorce ka 20 sa tswa ke divorce ne a ke qeta divorce be ke sokola ho nyala until ke kopana le this lady wa di salone ba motse ba he ba bang bondabi ba kereke ba sa tintaba tsa ka morao ba di tseba a se ba tswa qoqa ka tsona di taxi ba di tseba then age qeta ho utlwana le yena it was for the first time na ke qala ho utlwa lerato ke eng le taba o spenda motho o spenda nako le motho ke qala ho enjoy ntho e jwalo a kre ke tlwaetse manyalo a Burundi la bona manyalo a lona a Burundi a sesole sa moyeng sesole sa metsi a bona manyalo a lona le di relationship motho wa lona o ke bo Burundi mono la bona ba tsotsalang ke ba high court la bona ntho tse tsa lona tse le phela ka rutsona mos la bona ba tsana skela kwata man so le ne le tletse ntho tse ne hetseng tsa bo ntho tse jwalo ke mau lo hao fuck off lwena batla ke babele wena lwena batla ke babele wena ka ruka swa wena lwena la bona ntho tse mo tse bohloko tse le phelang ho tsona la di bona man ntho tse le phelang ho tsona la di bona tse le tswile ngo senka ro tsona la di bona mo se batsalang haleluya skela kwata skela chincha ha se na itse le phele mo so then kamra hore ke divorce kamra hore ke kopane le that lady ya ba se ke batla ntho eno nkileng ka e utlwa eo ke batla nteno ya o tsamaya le motho ka bike ne qala o tsamaya le motho ka bike ya kre jwale basadi ba batho ba ke bona ke la bona basadi ba batho ba batho ha ba bona bike ba bona moshara ba bona zandi ba bona mushashi la bona basadi ba batho ba batho mos ke dintho tsa ka re la o ka rwa monyala wa re mokalamisa bike o tla bantsa o tla mokokotlong ke kopa o hlatsa la ba bona mos basadi ba batho ba batho nene ha mo kinya helmet ya mo bipetsa ha re ntene ya mbipetsa so itsa qetile ka batlana le ntho now haisale ke batlana le ntho nkileng ka test until hona jwale now ke beile di response ke wa rea ka di responsibility tsaka ke wa rea ka kereke yena ke wa rea ka hore modimo ka se ke le 50 kana ke bokae a 9 ke fihlile jwale mo ke na ke khona ke bo 52 51 skala ngopotsa so ke 56 now ntse ke wa ria matsatsing ana ntse ke nana ke re ke batla o nyala ke batla o nyala man ke wa ria ka dilemo ba jwale bothata ba ka bohlamo mbotse ke nyalla ke nana kereke ke nahana ke batla motho a tlo thusa ka kereke ke batla di business ko di dutse mo ne di dutse tjena mpe tlo tswara hle pe bane tlo tswara batla e nngwe hape nsire tje ne di dutse tjena ko se ke sa kgone ho bona ka nqa ke sa kgone ho bona bophelo o bona ke tloa le ntho ya step ne ke batla ka baka la pressure mpotso bane ne ke re ha ke ka thola basadi ba babedi e mong ya ba a tlo nthusa ka kerekeng e mong a nthusa di business la o pula kre la o pula ntse ke re ha ke bua nako ke re nako ya ka
se ke le moholo ke 50 gore la tseba ke 51 ke wa reka gore ke ntse go etsa birthday e nngwe hape ke be 52 now kala bobedi something came that is why ke re ramoletsa November bophelo ba hao bolaolwa ke mang Alayu ndatontlile November wa re ekana etswa ke bophelo ba bolaolwa ke mang Etile November today o tseba nna ke entseng pebane a go wan sirahle sho bo pebane o tsebe lona le tsebe nkile ka reka vene ya Ford Ranger a qeta reka e orange ne tsema ka vene ya Ford Ranger orange then be ke rekisa ke reka vene ya SS Ford Ranger ne ke rekile ka 500,000 5 something be ke reka vene ya SS ka 3,350 ka rekisa vene ya Ford Ranger ka 300,000 e ke rekile ka 500,000 okay ne se bothata bo SS vene ya SS ke reketse ho tlo ke ba ke se ke plana ho tlo travela le motho tlo monyala ene le ma 2 door because nna next I like sa tsebe sa rata ntho tsa di family tse ngata bana ba bangata bono ntlupheko bompa ipheli bonantsi ka I sale sa sebetsa I sale lo re be ke bana ke bile le bana ba 5 a ke tsebo etsa ene ke a kgola ho itse fi fela ha ke tsebo etsa etse ho itse fi nna ke batla ba le bana ba bobedi qha e se ntwe le yentseng le tsaba bana ba bangata ha ba ka ke tsamose ba mona le bana ba bangata thole pipa hiyo yes ba ka bana ba bangata thole pipa le profile le teng mo bana ba bangata ba le ngona teng ha ba ka ke ka rona ke tlo etsa ntwe ene bana ba ka kanga hole ba tswa fa lo yema ba ka ka tsena a ba change ba re now ka reka vene SS ka reka trailer ya bike vene SS ka ikinya strip se sa bike se blue bike e blue ka ikinya strip sa SS or ha ke di laishitse ke tsamaya di match se ke bona na le motho wa ka e ke tlo monyalang re ya bo Durban bo Cape Town bo all over ka vene ba sa ba tsomding kila ba ka rekisa vene no sina le mo nkileng ka ya lona modimo ona le tlo le butanya yona mo re ja kwa qetile o reka qetile se ke le skokwela vene ya ene ke ntse mid means vene o kile ya looking as press into strip sa blue sa bike sa Harley Davidson then a qetile le Harley Davidson ka ikinya strip sa vene di matches e be two match le bona ba tsana gore ke tsa gore bike ya ka match batho ba bangata ba nkutla gore ntshantse o match ba nkutla ba ba
ba nkutlwa ba bang e se ntho e le etsang yena e se ntho e le etsang o tshwantse o matche bomme o tshwantse o matche bomme o tshwantse o tinye to match bomme bo mama e seng esele o ikentseng eo le pere o match ke a le tloela le ntshenyetsana go ke a le qoqela o tshwantse o matche pulani ho metchuwe wa metchuwa ha o le mosadi tshwantse o matche ho smart o meshitse e seng tshwana ka mona ke ntate brugo ke ba ntate ke anta pene kgolo e ka okay le ntshenyetsana go ke batla kwana now vele ya SS ka ikalama ka ba ka rekisa a ke a etsa next ka yona ka reka khumbi ya Lesotho e seng e ke tsama ka yona e nngwe ka ikinya meke ka lo ikinya thuba ha ke qeta reka bike e tshweu jwale khumbi ya ka ne le tshweu ene ke hopola ba lo ntjwetsa ba re khumbi ena ikinye thuba ka re e seng mo e tlo fuja ruwa ba isa kae magweng a mang ba ikinya thuba ka re thuba ke lo hula bike ya ka e tshweu ka khumbi e tshweu ha ke tsamaya le motho wa ka ke rekisa ke se tsamaye Lula Nsebe ke a le jwetsa trailer ya ka ya bike ke ile ka isa sosolo ilo kinya mmeke especially for e tshwana le SS intse eme mane ba trailer ra yone ya bike ha o soka ke ya kae kapa kae ka yona le mabidi a teng a smart le tseba ke na limousine ke go le tsena tse telele tsena a e sentsa moli sentsa moshashi tsena tsa rona limousine eno ha e sa le ke re ha ke ka nyala ke tlo tsamaya ka limousine le motho wa ka re sa nwe grapetizer ka re because limousine ka se kenye grapetizer ka ro yona ke ntho ya champagne no not grapetizer a o gona hala o ka se kene ka ra limousine ka grapetizer a o gona hala e molaong and champagne ya teng tshwantse be le nomoro e se ka ba 0 fela so now mpotse limousine kae entse dutse ka mane ka mokhukhung ha e sa le eme still sebiso ntse e kalama ke sebiso o kena line ka yona ka boetsa sebiso wa e kalama ona le e kalama sebiso tsa mai ka yona a phamise body battery so it's next now ntona yetsa ka reka van ya Hilux Legend 50 ya 2 door because le yona next abatle 4 door because next abatle tlo kalemisa bana ba bongata next ha ke a ipona a ke a bona bana ba lona le ba hlolang ba mpatla ke hlola ke le shebile ha le eme ka ntle le bana ba lona ke re neng ke ka gona mo bana ba lona ba bangata ma so next a bone bana ba lona ba se ba kene ka ra Legend 15 ke le shofela ke tlo itsamela le motho wa ka mohlomo le ngwana le mong ka papa ba bedi at least ne Legend 50 ke a neme ka tlong ka mana botsa tshepiso bile battery ya teng e shwele e flat because ha e kalame ya ke sebedise Legend 15 because yona ne ke pleletse ke tlo hula trailer le motho wa ka re tsamaye re bokae ha ke soye ke ntse ke potulo hona mona o tla man base va tla phase 6 ke le miserable ke le lonely now ke ba ke qetela ka le reng then ya ba bophelo ba ka ke bo emisetse mpotse bo emiswe ke stress sa ministry ke wa ria ka kereke ke wa ria ka di business until la bobedi ntate modimare bophelo ba hao bolaolwa ke mang why o sa enjoy bophelo ba wa tloelela everything honna Modimo bara la ta trust you non trust ka yona ka ditso ke re moletsa o trust Modimo re la ta trust November go yetseditse dintho kaofela go yetseditse tsona ka bakala o rona on trust ene ona le tumelo honna go tla o late dintho tseno trust faith kaofela tsona
ha o qetile o tlwelele everything on go tloa ka ngola pampiri ka re dati ngole ka sekgowa because na le tswala ka ne le bohloko neng ke ka kgona ngola ka ra ngolle a ngola I've never enjoyed any relationship because of my expectation and responsibility. Responsibility tsaka di nkentse hore ke hloke le ho thaba. Di hlokise le monyetla wa ho thaba. Modimo blessed ka dintho, but I did not enjoy anything at all. Why? Because of the responsibility. Now we are like that really bana ba ntate Modimo. Re dutse mona some of you o so lebetse hore Modimo latile somewhere. O so bilo phenika wa ria o yetsa wa ria ka bophelo bao. Nna ntate Modimo ka la bobedi ke ngo potsa hore ko latile somewhere. Batsana no ka botsa ntho ntsiwa ke mang tshepa ntlo kwana. O bone pampiri tsane ke fanyile ka di kae? Ke ka kamoreng ya hao ka shaweng e ba ka speeding san ha re kena ka o sebetsa ho nna no sebetsa ba hlalosetse sebetsa maising ho nna ha o re ho nna ha ba no understand hore ke heisi nthwana ba tlona ke a re diphihlalo tsa ntlo hore ke ntlo ke a re di e kgolo ena yes thank you ke ngotse pampiri tse kae tse fontate ke kamoreng ya hao ke sitting room speeding ha o kena so ke ka kitchening ke di ngotse kamoreng di fontate before ke di ngotse dipampiri tse reng you did not enjoy your life ka baka la dintho tse ne tshwantse be di etswa ke Modimo seng wena November atile kopa mme ya pepile ngwana tle kwana ona le mme ya pepile ngwana ka ntle ona le mme ya pepile ngwana Modimo na ngopotsa di message tsene ke di rera nna ne ke rata nka mosadi ya pepile ngwana mo pepe ke mana ke ma pepile ngwana tle kwana kapa mo pepe tle kwana tlohle ke batla o kwala ya pepile ngwana mo pepe mo fatse ka tjale mo fatse ka ntho Modimo na ngopotsa molaetsa gale ke rara melaetsa matlokwa inama kobuluwa tsamaya inama hape nna ke kobuluwa bona ngwana ona ntate o mana mefelo itse mosher ibile ka re wa gale le yena o motshwenyana hore bana ba lokseding ba bonahala ba tseo putsu now shaba ngwana na jwang shaba ntate Modimo ba re November honna you were like this o ne le ngwana bona ngwana na de wa tshepa mosadi yona o mo tshepa le ha sa inama ha wa ri e ka rutlandia ho tlo etsala eng ho tlo etsala ngwana na o tshitsi fela ka botsho ba hae ke kopa batswadi ba ba tsebe hore ngwana o kgona mo bleacha Modimo ke a ngopotsa hore o no relaxitse ka nako tsa hao ka nako tsa ka nna ne ke bitsa auntie ne ke re nna ke neni lona la lekela ba le matlo la lekela ba le eng the way Abraham ana relaxitse ka teng a tshepa Modimo ka teng ha Modimo a qeta mo promise hore ke tlo hlonolofatsa o tswa ka Modimo ba re ho Genesis chapter 12 re tswa lefatsheng la ene le ntlong ya ntatang o ye lefatsheng le tla o bontshang lona mme ke tla o hlonolofatsa Abraham wa tsamaya le Lota o tsamaya le yena ha ba le tseleng ba lwana Lota le Abraham ba tseka dinku ba tseka lefatshe o tla Abraham o reng ho Lota o re Lota we don't need to fight re a tshwanela ho lwana ara arohane ha qetile motho ya tshepisitsweng o re ho Lota kgetha lefatshe le o batlang ho ya ho lona pele nna ke tla kgetha o qeta ho kgetha
e be re Bible Lot a phamisa mahlo a bona Sodoma e le tala e le smart a phamisa mahlo a bona sebaka seo. Abraham a tja utlwa re hana stress o relaxitse. Ha wa re ke success ya Lot, ha wa re ke katleho ya Lot, but because Abraham ona tseba hore ya motshepisitseng wa tshepahala. Come on, bazalwane. Ya motshepisitse wa tshepahala. A fa Lot a choice, a re choose a pele. Come on, man, una re ko fa monyetla re wena o atle pele ho nna ke tla tshila because ke a tseba re ya tshepiseng wa tshepa a tshila and a shebanda te modimo yentseng. God came kana kwe right mamela marabaka na qetile hore Samuel a ta tumelo ya hao le o trust hao ndate modimo. Ha o qetile o tlo bona ha o tlo tshila ke itime monyetla wa o phela ka baka la o phenika le nna ke ntse ke phenika le nna ke wa re se ke batla ho kena bo stepung ka baka ha ke sheba le mosele ko monga step wa kula no panya ka lihlonyana le penika ke wa ria le nna se ke penika ke tsa nna date modimo ba re tshile go tlela fela man mo non trusted and leave everything bokamoso ba kere ke bo matsong aka bokamoso ba ho bo matsong aka everything wena bapala role ya ke role ya ka kefe a re etsa lentswe la ka that's all. Role ya hao le wena e one go etsa lentswe la ntate modimo o sokolowa dintho tsohle tse o di etsang tse o ntate modimo o di etsa. Number 2, everything yo modimo re ngwe etse role ya hao ke o nehela o thaisa because giving ke yone tlisang success ke yone tlisang katleho ho rona. Bapala role ya hao ntsa boshome ba hao the rest di tlwelele ntate modimo. Mosebetsi wa hao ko tlwelela dintho ntate modimo wa hao mosebetsi ko etsang ko bapala role ya hao. Sokolowa everyday dintho tse o sitelwang ntate modimo ka tsona. Ha o qetile dintho tsohle tse ba mara bona teng ke feel moya wa modimo wa nkgalemela di tlwelle. Ya o qetela ele sa tshwanelang o e compromise because le yona wa e hloka give. Ska ba relax o sa bapale role ya hao. Ska ba relax o ska tlo dula mona bo re hai le nna ke tlo chila sa sala ke ba le stress ba thusa bapale role ya hao. You play your role when that time for him or our bless. You play your role. I remember mo to qetile. Amen. You play your role. You do what? You play your role. Tshwetsa motho ya pela hao. Especially when o batla o atle. Amen. When you say modimo ka ke ya o tshepa I trust you ke batla o tloelela bophelo ba ka ho wena ha o etse fela ntho le bo relaxitse wena o bapala role ya o bapala karolo ya hao wa nehela wa thaitha wa sokolowa o build a relationship e good le ntate modimo bala bible ya hao every time o bala bible wa rapela you play your role. You play your role. You play your role. You play your role. Are tsepeng ntate modimo hape. Amen. Are mo tsepeng. Relaxa jwala ka ngwana. But ska ba relaxa fela bapala role ya hao. Nehela. Thaisa. Sokolowa. Dintho tse ntate modimo a buang le wena ka tsona. Everything you tsebang hore ntate modimo bua le wena ka yona e mamela. Lift up your hands and close your eyes. Moyo halalelang. Ke ikutlwa hore ne ke lahlehetswe. Ke ikutlwa hore ne ke lahlehetswe.
lahlehetswe ke tumelo ke lahlehetswe ke tumelo le tshepo kapa ho trusta le tshepo kapa ho trusta di nlahlehetse dintho tsena di nlahlehetse dintho tsena ke sokola ho relaxa ke sokola ho relaxa ke a sokola ke a ha ke na sokola kgotso ha ke na kgotso moyeng wa ka moyeng wa se bile ke phela ka diware se ke bile ke phela ka diware because ke ile ka loser trust because ke ile ka loser trust and nkgodise ka makgetlo a mangata and nkgodise ka makgetlo a mangata hore morena Jesu o letsha hore morena Jesu o letsha le tshepahalang le tshepahalang le fetotseng bophelo ba motho le fetotseng bophelo ba motho a dutseng for 38 years ya dutseng for 38 years ka baka la tumelo ya hao ka baka la tumelo ya hao tsatsing lena tsatsing lena thusa kelello ya ka thusa kelello ya thusa moya wa ka thusa moya wa ka di kgodisehe di kgodise tshepe di tshepe di dule ho wena di dule ho wena tsatsing la ka sheko lena tsatsi la ka ke kopa shekoleng ho kgutlela ho wena ke kopa ho kgutlela ho wena ke dule ho wena ke dule ho ke wena o tshepe ke o tshepe hape tsatsing lena hape tsatsing lena ke kopa ho pholoswa ke hape kopa ho pholoswa hape ke batla ho amohela ke batla ho jwalo ka amohela morena jwalo ka le morena mopholosi le wa mopholosi bophelo ba ka wa bophelo ba jwalo ka lentswe la hao le reng jwalo ka lentswe la hao ya dumelang ka pelo ya dumelang ka a ba pele confessa ka molomo wa ba hae confessa ka hore pelo Kriste ke morena hore Kriste ke Bible e re motho eno o tla pholoswa Bible e re motho eno o tla ke pholoswa nna eno nna eo ke a pholoswa ke a ke a pholoswa ke hlatsuwa a ke hlatsuwa a lokollwa ke a lokollwa mading a Kriste mading a ke Kriste re morena Jesu morena Jesu dilekane tsohle dilekane tseo ke tsohle di entseng tseo ke di ka madi ka a madi batho a a batho a diphoofolo diphoofolo dilekane tsohle dilekane tse tsohle entsweng tse entsweng ka ke nna tseba kapa ke sa ke tsebe tseba kapa ke ke sa a tseba diphumula di ke a di-cancela ke cancel qala selekane ka hape selekane se setjha se le wena morena le Jesu wena morena ka ho fetisisa ka fetisisa ke kopa o nthuse ke kopa o nthuse ho tshepa ho tshepa ho dumela ho dumela ho kgodiseha ho kgodiseha matleng a hao matleng a ka hao lebitso la Jesu ka lebitso la e re Jesu bophelo ba ka bophelo ba bokamoso ba ka bokamoso ba bo tshwerwe ke wena bo tshwere ho kwena matsohong a le hao matsohong a ene ke hao lokela ho tshepa ke lokela ho ka tshepa lebitso la Jesu ka lebitso la wa Jesu Nazareta wa Nazareth. shapela morena Jesu matsohong Thank you, Jesus. ha ntse ke ruta ka monehelo matsatsi a fetileng ngwane mongwe o lata ka ntle o kae a neng a sena tšhelete nix a re tate moruti ne ke na le 5 ranta ha tla a re ne ke na le 5 ranta a re kile ka neela ka yona o teng a re kile ka neela ka 5 ranta ke sena tšhelete a re le pompomane ke pompontsha tšhelete ke neng o runetse ka 5 ranta ke ngwana a re bona tate moruti qeta ke nola ke 500 accountong ya ka ka sontaga wa bona le o senehele le bogonatha bo etswa fela ko se trusting tate modimo that's all because everything o batla ho iketsa yona you want to build your life you want batla ho build up bokamoso ba hao batla ho build up bokamoso ba bana ba hao you want to do everything ka bo wena because ha o sa trusting tate modimo ha re sa trusting tate modimo re a re etsetse dintho next ha re sa mo tshepa next ba tshwere monehelo o phamisa ka letso la hao tshwara monehelo wa hao